Ka Shad Nongkrem ka badai ka Shad niam, ka bajulong manna ka snem, kalakut no mynta ka Sngi ka balalong da ka jing iphuh phieng, Haka bala wan ban shim bynta da ki thei sotti bat ki rang kynsai Jong ka Hima, ki bala Shad taiwar ya ki thei sotti, kat ba ka Khun syiem kadang Shad khaleh hapdeng madan Jong ka Hima khyrim, ka badan haing pylla Jong ka syiem sad. Haka ni ka Sngi, ki thei sotti ki bala wan ban shim bynta ki long shispa khat prangut, kat ba ki rang kynsai ki bala shim bynta ki long shispa praphongut. Nakaliang Paiem habakren, ula ai Khublei kerpang ya ki Khun ki Hajar Jong ka Hima, ki bala wan ban shim bynta shitrahem Haka ni ka Sngi, bat ula ai Khublei Kitbok Kitrwiang ya ki Khun ki Hajar Jong ka Hima, shushu ula ongru, baka Shad Nongkrem ka de ka Shad ban ai ngu ai dem ya utrai kenrat, bat ulei shillong. Haka ni ka Sngi, lawan ban sakhilang da ki he sarkar bakentup nadu usembut menteri rang ba ka jilla, uba preston tensong, ki minister sarkar ringkat ki officer sarkar, nadu uhe du ki pulit, u DGP u Dr. RL Bishnoi, ka deputy commissioner kong RM Kurba, bat kiwei. Lawan bandan lang u CEM ka KHADC, uba Penyat Sing syiem, ringkat u deputy CEM, uba PN syiem, ringkat ki MDC Jong ka KHADC. Langsung cengkeh ini, hah? Dia don akan kerja kasyat, akan lumpung, akan baru ia tip shisen snem. Kani kerja niam kerkom nak kalian jangan nak khyrim. Apa kerja lam jongi Paiem, badon burom Paiem, jongi doktor pada syiem. Rengkat pada tim di parok way nak kalian jong kesolkar, nak kalian jonga, nak kalian jing kesem, nak kalian jong kiba pan nong jong Hima. Khyrim ban uju jong kejelai berkawai, ni ai kejing Kitbok Kitrwiang, ya Hima khyrim apa kejelam jong Paiem jongi, bau Khublei try kena berkumpul dok, ya kene Hima, nak kawai kapor satu kuang kapor, ban kumju ru, ban langla susu ban penek besar, ya kariti kedustur, ya kan niam berkom jong upun kasih kerajaan. Jiram ta Smith, kartrik tunai wing, snem arfor pulai. Jadi pendekam tungi ya ka dan yang bercat ke Hima khyrim abang li bagi Shad pentai senrang ungkat bagi Khun Hajar bagi Khun kari lewan ban senran lem sodong jong kena lempung aki terasong joki berpendap semam ni ka madan Shad bat kita kata ikai ban pendem brom ya ke Hima ke jongi sistem dalam ka tengok ke dem ke bagi ai hukum rat
Unkurhu kurdo yang i borolang ni yo ko kwat khia kasai kanang kebit kabiang ko ho pai mansa mane ru bagi riti gisur ukat kaleniam ko pengijudon bu nanduk mendai umni pinong yo peteng na kementa betul sai kelsi Hima bi ni sesorong bedong ba jingkersian digun Hajar ka pensur ringiru banyai peteng ye kam ta ke jinget ba play track entrat nyai don dekat bengi bila iki bedai bokha nang ta purom kalau Hima sama dekat ke mau i di long suang masuk ke steng lebu jaga sencar kadar dekat kenyam kurko masuk mengenai benaimu ai burom ru bagi Khun di Hajar di Hima di Khun kari di Khun thei di Khun sendrang di Jong berawan banyak pendek burom lem bagi sim betalem ubinong Shad ani apa man pusat apa duan jongka pusat sini bila pendep ia kamram dekat bakak sing bom belah pendriu dari dunia ke Jong ni Hima ban pentingen ban penjanai ban penpuk phieng yang kau ke dalam kaba nyiok ni ai si berdep ini si berdep bertunjuk kaba indang pendep hadian minta tu bisa di tangga Kitbok Kitrwiang dari Khun Hajar nyiok ke bat siap saya kena bah benar secara kadar aman lagi senang juga Hima bagi kan mauru dari kirti hok agar secara kadar ban sumariki dah kemta ban scam katai ka sencar kelabu longswa ban nek mensa kirti hok Hima bi itu ni kermenru ba isamla nyai peteng ni lagi jempuli ke joki dan deklet pat dia kelasai kelasisi dekat pat ke benar agmenta jing lanjut secara kadar dekat pat iya bawa korem buku umpi mau nongkrem binyo di secara kuat hok sekat kalian yang berkom ini kan mau beli try kan rat beli baro beli sebuah